Muasali ing timan king lupa da rin dentistang Kapampangan at tinagon ken Philippine Dental Association 115th Annual Convention and Scientific Sessions ang merapat magumpisa May 12 hanggang 17 ken Pasay City. Ing taulingal do ning pamitipon, happening awards night nung nuka rin hakot award ya ing PDA Pampanga chapter. At syula kano kay 123 din chapter at affiliates ning Dental Association king mabilog a bangsa. Asungkit na ning Pampanga ing metong karempeka mata sa award ing Most Outstanding Chapter of the Year Category C. At anang pang awards, ing Most Outstanding PDA Chapter President para kan Dr. Richard Edmond Garcia, PDA Presidential Award, panglimaya king Dugong Bayani Award, Eco Dentistry Best Implementer for Luzon, third place king PDA Public Health Best Practices, ang pong PDA Public Health Serbisyong Pinoy Awardee. Na pong kanya mangking puso na itang effort po ni dinam pong pansin, ne? At maka-encourage din po kareng susunod na maging leaders na po ning Philippine Dental Association of any chapter or affiliate na mas mag-strive, na mas gawala pong projects na mas ating impact, gawala pong projects na mas ating kabaldugan para po kareng memalen na po ning karelang kanya-kanyang chapter. King meto nga banwan termino ng Dr. Garcia ang timang presidente ng PDA Pampanga, tinukila kano karen benye ng mandato king chapter karas karen programa. Sinigurado da kanu na atin lang impact deti king komunidad. Sinulong demo naman ng karelang advokasya, lalam ning lingap agad dental project. Meto nga po ita karen nga sabi kong malagong project, ne? Etamo po kabod mo mga bit fluoride, mo po kabod tamo mo po mamagot, etamo po kabod mo po mag-cleaning, bagkus, ne? Papaintindi tamo po karela. Ita pong number 1, proper oral hygiene, oral health promotions rather. Ita pong ausan tamong proper information dissemination, kaya be po karentang pabalo mo ka rin pengali, ka rin guardian na anong dapat gawan at dapat before mo gawan atin tamong waiver, ne? Kasi itangapin po, po pwedeng kabun niya din ang fluoride kahit picturean me para mo po ting ka nga submit karang reports mo, ali po makanitay ta, ne? Mo kano dental health hindi na ng focus ng Pampanga chapter, nuna yung public health king kabilugan anyada kalaalan sa programa king lalawigan. Iti kano yung metong ka rin magpapanyambot king Pampanga para king Public Health Serbisyong Award. Kaya ba ka rin meging proyekto da pa ing bloodletting activity, eco-dentistry, pamamiyang handwashing facility, at may kipagtambalya naman ka rin may iyaliwang schools keti Pampanga para ka rin dental health activities da. Po data pong pegwa tampong handwash facility, king San Isidro Elementary School, king Children's Joy Foundation, king Kenabon Daycare Center, kasi po maniwala kayo po kaya be po king public health aliwa mo po yung kalusungang pang-oral nung ali po itang pamangwas gamat importante ya rin po para po king overhealth na po ning meto nga tao. Naman melakwan ning information dissemination da nung nuka rin meging katambalya yung CLTV 36 kapamilatan ng programang Nanupata ang po ing RW 95.1. Migpalwalang infomercials dikil king dental health. Hindi naman ni mensahe na para ka rin kabalen ng dentista. Patuloy po ing katamong laban king dental caries or pangapukbuk na ningipan. Kalupad na po rin meging programa ko king PDA Pampanga Chapter Public Health. Ita pong lingap agap dental 1 ang pong 2. King upaya na po ni nga pong gino ing katamo pong next term pagpatuloy na po magka-continuity ing katamong lingap agap dental 3. Maging proud tamo po as members ng Philippine Dental Association Pampanga Chapter, dentista tamo po, pag maragol tamo po ito, ne? Kaya be dyan na lumbang parungaw, ako po yung Kakay Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.